Di masa club di fualong di masa tumaday wipin pen heliamu pen apran kidam nang aputhak di masa civil society la pen kapre hampang asong atom pen perang kia mai kipa. Kardong pini prime time berta long pen nili sami rupaliti mungpi non bertang ton pen arju kunik tha. Inkoira sirkep arkoir nikang sampor phaipli di pu di masa club along di masa civil society atumpen karbiang long along KSA pen chinglok khai kapre aham phanga song atumpen dhan siri along adai gawi pin pen apran ke dam na puthak perang ke mai kipadopon Labang somai long DSU amai pudhiraj di pusa KSA kongchun bang than sing timung Rajesh Phonglosa SGB thang to thang KNA lapen kapre atum sitame labang somai long dodon kedam tang inkora troxy arkoy chiklo bisudima festival ke do bamahut ajo krei simalom amit nonisa lapen alota moy bongsa atum adai abe pin pen pang thek the atum heli ke aptikang pen apran kedam nang lapen inut asis Phonglo pa bangta arielong heliamu ke rupen areng ke sunang Labang solam pen sarkar lapen law and order atum adai ke do phat nep ingnang pen adai envek nang jipusi ning jepon Festival of Dimasa community on 27th of January 2021 we demand for fast track judicial inquiry. We demand the culprit must be punished. 27 January 2021 Harnai Lisa village of হৈছিলে তেতিয়া মানে ইনসিডেন্টত এই সরকারি গাংবুড়া আমিত দিবা কালচারাল সোসাইটি আসাম জাতীয়বাদী যুব ছাত্র পরিষদ কার্বি আংলং বাঙালি স্টুডেন্ট এন্ড ইউথ ফেডারেশন কুকি ন্যাশনাল এসেম্বলি আৰু ধেৰ আদাৰ কমিউনিটিবোৰ আছে ইয়াতে আহি পোৱা নাই we call a press conference at Dimasa Club Difu regarding the brutal killing of two innocent persons on 27 January of 2021 celebration of Visudima annual harvest festival of Dimasa community was going on with full everywhere in Dimasa inhabited area. Sarkar atum sitami ki phobek ahema sora tumaphan tangka sitami ki phobek atumaphan anutti na phanta ki rapinang jipusi pherang kyang no chuning ripen lam thejai pon lapen prabjin pen CBI inquiry serak nang jiputa dhiraj di phusa pen thanpa chini pon difu pen Rajiv Rong P Karbi Daily News Arkoi ni phain koira sirkebar ni anikang sampor phai prima lompen puloni MSC star dorsing rong hanga hem ingdeng ke thom karbi arona tangpen hacha ke kanpon Labang so karbi hacha ke kanalong puloni ke sia satum riso ejang ifleng dun kleng sarpo duhijang lunse po atum pendang lok MSC star dorsing rong hanga hem adonarap che phochero tum do anstame chitong don Labang so hacha ke kanalong kuru saratum sitame CR Kripon CR Krida da phi hemari PC sok bui pen sok buksi mentung along thapon labang sa sok amentung ristu ejang atum si inghor pon pen hem an kalepon kedam bo mahut sitame ar namar ni pen chepa me pon si arklipon la pini hacha ke kan so hacha ke kan na puthak nangli rada phani thithini bachini thasa hacha ke kan mane sok churim chubi Kasi ini tum hakku penta karbi tum ke jodoki jo akhe kasi jodoki bedo sok mongdet sidet lo tante kirim tibi bangso aporom do pente adana di kido kasi la so phansi sok roy pulo sok roy tangdet lo tante uru along ingkro long thape kido tante lake so kisi ning se parong po rismar Pojang, tumpen, bekar tumpen, kan polun bola so panci haca kan. Tangte dali tum lason dak thak ningkan wan lo sarage klem tang. Le tum dili peneng meningkan thom lo, mane pangdun ron peneng klem pon. Asi nili ningkan wang da non son dak hidi anwan si jim tim pulo dak hidi bangke. Si dak jim tim long ke tum dak si dan di pipo si porom ateng pen dan di pon po so pen pi sok roy pon po sok roy dat lo tante turu phanda me hodak dan di po pen kon hodak ta hem long dan di pide ingkro thap dap po pu thap dam po bahai kam tange re pilo punte hacha kan pon po ju num se po tumpen riso yang tumpen mekar metro tumpen cholin po junlin po lah Nanti lan nang lilang deng thom ba chok det pendang ko puthot ke claim ji phana lining thang lang
lagi in mana klaim ber tak cok ngai bangke sokeroi sai situ ki ke lake kai ding pi kai arjon akam mangdeng lomati sila bangke in kane thom klaim da pilot klaim nolu polam dawe aku ning kane thom klaim bek nai polam dawe tela bangke gelitum ta churim chubi lokhi lomi churim chubi aporom do so aporom ke lason hindu pula bangso je paklang he te non apor ke litum ke apor ta dure do la masih olah aku hateng pen anu bangke itu meningkan wang klaim pon ber unji ni bangke mo apor se than pon po seta klaim si mi Hawar si pen, rong si pen, rup si pen, ningkan wang tapi don doni klaim pon ber pote itum jutang elitum curim cubi porom puthi aron atang mukha bang reng kon ber po uwi gimi tum ta nang thekon po uwi mi nang chini dun po lun tumu ta menang rim nun mang du po ang deng hoi nang thek nun mang du po la hai phana bang itum Pini prime time berta bangke lan sekang tonpon iglo domit hakmi kurbang tu.